Mwena uyu wa Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia nikuo mbirarũ cia Ngeretha aria mokite mathomo ma kijeshi maikaraga kuria makuhaniriirie na jeshi cia Kenya cia riera-ini Kenya Air Force na uri barabara-ini ino waya kuona micongo ino ta ithondekagwo oro uguo. Guku bururi-ini agendi nio makoragwo makigura muno indo cia micongo iria ikoragwo iri mithemba ngurani ta nyamu cia githaka, no woka guku Batuk micongo ino meingi yayo ikoragwo icongetwo na maundu marakuruhania mbirarũ cia Ngeretha. Onjoria ya makoragwo magiconga indo itiganite wira uria marokaga o rucini na kuhinga kwagia nduma. Hii ndio ofisi yangu ya kila siku, though sometimes si tunategemea British Army. Kama hiki tunatengeneza ni one of the guys from the British Army. Unaona kaa hizi skulls hizi wanazipenda sana wao, inaendanga sana. Niko na miaka kama 6. Lakini kuna mahali nyingi tumetembea juu hii majoni wakihamia hapa. Tumekaa kitu, tulikuwa tumeenda mahali nyingi kuliko ndio Turako huko Wakama kwa huko. Sasa wakati walipewa hapa na Kenya government ndio sisi tukakuja hapa karibu na gate. Ona thengia wa gukorwo biacara ino ya micongo ndikoragwo yarahukite mahinda mothe, onjoria ya mehokaga riria mbirarũ ici cioka kwa wĩingĩ. Hata bageni juu ile kitu wako nao kiroa kwa unajuanga Kenya kitu mingi ni ya kubageni, hakuna fixed. Onjoria ya ni mahotaga guthondeka indo kuma mbica irio marehagirwo, aingĩ ao makiuga ucongi ni undu mathomete kuma kuri aciari ao. Babangu alikuwa anafanya hii kazi, so nilijifunza kutoka kwake. Nilianza 1984. O muthenya makoragwo makigeria undu mweru wa guconga kindu kigeni niguo gukiria biacara ino. Venye niliendelea na kuchonga picha yoyote ukinipea naweza chonga, naleteangwa picha. No hihi onjoria ya ni monaga agũri kuma guku bururi-ini? Si ati hawakujangi, wanakujanga tunawauzia, lakini si wengi, ni wachache. Tunaweza kaa mwaka mzima bila kuona mtu mweusi. Wira uyu wa guconga ni wira onjoria ya makoragwo makirahira. Indo nyingi ta ici cia micongo guku bururi-ini ikoragwo kaingi ikigurwo ni agendi, no woka guku mwena wa Nanyuki indo ta ici ikoragwo ikigurwo makiria ni jeshi ya kuma Ngeretha. Ngiribotera Kameme TV kuma Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia, ni njitagwo Wangui wa Muiruri.